Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna paset, ti serye tayo ita alawas, anapauhan. Narukot nga ayan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan mo. Umaykan pari James, inta payag merienda. Nakapaspas nagkamanan kadagiti tartaray maanam a radyo kas kada TV. Anda ngamin mga ayab kanyak nga agaway ring pari Alan. Isa masapol ang malpas ko na gito Tapno saan ako nga ag-overtime minton pikat. Ay na pare, nagagat ka launay. Maparigat ti bagim, ano idardaras mo amin na trabaho? Nasken ngamin na makasapol ak iti pagmatrikula na giti anak mi pare. Ken saan la areta? Ado pa'y ngamin na giti babayadan mi. Hunay matang. Kalat manan ngagsakit ti ulok. Oo. Agluluaman ng dagat pare. Anya ti ko na ti doktor, hindi nagpakita ka. Kinapudno na. Sa anak pa yan pare. Anya? Ay na pare, ingkag pakitan iti doktor. Tapno masigod no anyaman dayta. Makitan to pare. Awan pa'y ngamin kwarta mausar. Pare ti panagpa-doktor ko. Ay na pare, di mo yaling-aling dayta abanag. Agpakuyog ka kini bakit mo. Tamapan ka agpa-check up. Kasano da ito yan lakay? Di kagsangit bakit? Dakkel ti kasi ti apo. Kasano nagtultuloy ako mapsot ti panagkitam? Kasano kami laangan kadagiti anak ta? Kas nakunakon, agtalag ta iti apo. Ipadas ta lang iti imbalakat ni doktor nga ramidag. Sapay ko mga rod. Kasan ako marit ti sakit dagiti matam. Sapay la ko mataging bagtumatlaang. Tapno makapagtrabaho ka matlaang iti kumpanyayo. Kumusta ti panagpakitam iti doktor anak ko? Anya nga iti kunana. Ininot matan ako mapsot ti panagkitak nanang. Kat siguro iti doktor. Gapo ka no dahi tayo ti panakapwer-pwer sa iti matak. Gapo iti trabaho kas electrician. Anya? Kat anya nga rod nga iti kunana nga aramid amanak ko. Kuna ti doktor, nagbakasyonak pa lang iti trabaho. Ken andarag iti vitamina nga inisita na. Maiso kanot ti tumarag. Ala, agtungpal ka iti imbaga ti doktor anak ko. Barang saanan nga agtultuloy ti panagkudrap ti panagkitam. Wala na. Kat agyamanak ka na iti pamagbagayo. Dayta tinaala na iti nakaro a kinagagat na nanang. Kasanumat ngamin. Dandani di na kaya ti aginan na. Iso dayta. Nakaala iti sakit na. Napasman Ay na anak ko, di ka kumamatag sa uwa iti kasta. Patibkaram ka di ti pakinakam ti asawam. Ita akasapulan na ka anak ko. Pasensya kayo nanang. Mariribu ka nak ngamin. Gapo ka dagiti mapaspasamak ita ka ni James nga asawa. Kas nakun-akon, anding ayam ti asawam. Gapo ta kasapulan na ka ita. Kasapulan na ti pamatagyo a pamilya na. Wan nanang, namnamaan nyo dayta. Napatag kada kami ni James. Tatang, anya ka diti sapsapulan nyo. Itay kayo pa'y laeng nga agar-arikap di talamisaan. Kitkitaak nga ro tayo notebook ang nakalistaan na itinagurder itinanumanak ko. Awan samot tam dito Sapay umay dagasan ni Mang Paolo dahi dyan ton madamdama. Alla ni tatang, day taman At dali tasangwanan nyo. Apay, di yo ka din makita? Anya? Iso aya dito Impagarap ko lakit din na nabati ang notebook dito Iso day tatang. Basaan nyo ngamin tinakasurat Ay na, JR. Kas kalagdadamo. Mabulbulsa kan day taamam. Iso adinan makita day ta notebook. Sige, JR. Inkagrubatan. Ang mga numaladaw kay iti papanamo iti eskwelahan. Wan tatang. Ngamusan kumamot akas ta ti panagsasawam kini tatang nanang. Nakakaasi lang nga roden. Ngumkastapay lang ti panagsauyo. Alakit din anak ko. Mapankan. Okay lang kanyak na jay.
di mo pagparikutan na abanag. Ay na, saan kan nga agbagkat, James Baraok? Da ka may latan dito, Sana balay, kabalan mi mag. Amangan no, nakarkaro ako mudrap ti panagkitam, numapwirsa ka. Bintag bagkat. Mang Paolo, Ay na, day ta ka manin. Nakalinliday ka manin. Apay aya. Tayo bagkat tayo dagiti na naman. lima mi isang tipan na kilangan ti asawa kanyak. Di na siguro maawatan ti sitwasyon ko. Nay, apay. Pagkunamat iti day ta. Basta, Mang Paolo, mariknak analami isang tipan na kilangan kanyak ni Melody nga asawa. Mala. Di mo pala panunutan day tabanag. Agpaimbag kakit day. Amangan no agparikot lang ti asawam. Gaputawa ng trabaho. Kat day ito ilangan water refilling station ti pamaster kanyaw. Saan na nakas ide? Adakkel agatad ti maigaman na. Tsaka mo, Mang Paolo, talaga masaksak tanak. Gapo ka na gito'y mapaspasamak. Bilibak matkan ka Melody friend. At dalat ta kwartam. Nga uri awanin trabaho nila kay mo. Pagkunaamot iti dayta. Wala, gaputa at dalat ta pangilibrem kanyak dito restaurant. Kas ita, inawis nakmanin nga umay mangan. Kinapudno na nemya, dakkel ti parikot ko. Diyak kayatan ti agrigat pa Anya, apay ko mga grigat ka ngay. Idin to ta addamot lat pa negosyo yo. Nga uri awan trabaho nila kay mo. Panagkunakit umdasan day apagbiagyo. Saan nga agnanayon anapig sa tinegosyo, friend? Kasano no kumapsot, kat malugi. Ay na friend, kasano ko maamalugi. Kada kayo mo ilaang ti adda kasya ang negosyo na iti lugar yo. Iso nga rod akanayon nga ado ti order kada kayo. Saan ka di? Basta, mabuti nga kiti mabalin ang mapasama. Iso ang nakaikadeng akon. Ay nga ti kayat masawan. Panawam ka din ni James nga asawam. Gapo iti kasya akasasaad na. Saan mo pwede kasta? Ngam kayat ko lang ang makasigurado asaan to nga agrigat agiti anak mi. Iso ang mapanak agtrabaho di syudad. Anya, Kat, nagsarita kayo ka din kini James may papan iti day tabanag. Saan pa'y? Agpakada aktulatan kan kwa na intun siguradon nga damastrakak. Awan tumatan ti maramidan na. Gaputa siyak itan ti mapaturay. Anya? Melody, balasang ka Adto ti koleksyon itangal daw. Pasensya ka na. Naperdi nga mintay may sa amasyain. Iso base tinadeliveran may. Hangam sa nabalay. Natarimaan matkit dain. Balasang ka. Inusar mi ti dadumaan na pastrakan itangal daw. Isumat nga minti ko na ni James. Kasta ka di Mang Paulo. O sige nga rod. Awan mo't lati maramidap. Gaputa desisyonan na mo't latan dagita abanag. Pasensya kan bakit? Masapol nga min a desisyonag adagos itay. Tapno saan na maladaw unay lagi ti orders. Alawanan, kaslaawanan ti imbagak. Sige, inako ni Giseled. Nakaluto akon. Mangan kayong tulatan kadagiti anak ta. Kayat kun ti aginana. Nabanugak anak kilabada anagmalmalam. Agyaman ak parehalan. Kung may kaadagos, itay inawagan ka. Kasano, nagtanagak iti ibagam nga daka dito bar. Anya ti aramidem dito idin to tamaluman. Anya ka tirumbang aramidak pare. Kas na akon mapagsusurot na itar aramidak. Dapat ang mariribo ka na. Di ka mawatan pare. Anya ka diti kayat mo asawen. At ka di parikot. Madamdaman to na pagsaritan to na itabanak. Aginom takit di. Tapno makalipatak iti oray apagbiit lahi. Anya? Good evening. Yunis ang ako. Ha? Nabarbartag ka matan, tatang. Apay ngay anagbartag ka. Sige, sumrak kayon. Agyaman na kanak ko. Nagmayat gayam ti kastoy. Ure kas kasano, malipatak ti parikot ko.
Saan na rin ba nga nagbartag ka, tatang? Amangan no kaungat na kantumanan ni nanang no makita na ka. Okay lang, anak ko. Nairuamak mo tal. Pasensya ka, yun anak ko, ha? Sige, inako niti silid mi kaninanang mo. Mangan kayo kumapay, tatang. Okay, aklang, anak ko. O sige, inturbigatan ng mga anak. Mapanakon maturog. Lay, si kamo gayam day ta naka-flashlight ang masabat ko, Alan Barok. Apay, sa dino tinagkapwam. Kwa. Naggapuak iti resto bar. Kadwak ni James agayem ko, nana? Anya, ni James nga anak ko. Pasensya kayo, nana. Nag-inom kami. Naimbag nga rod. Naloko'y kumatla nga agawitin. Anya, ang apay. Adda ka di parikot ti anak ko. No ti kasasaad na ita. Adda mo ti pamilya na amangan dingay kunkwana. Nangruna ni Melody nga asawa na. Diyak masungbatan day tanana. Basta, nakitak analiday unay tigayem ko. Anya, ay sige nga rod barok tamapanak ije balayda. Kayat ko ang makasarita ti anak ko. Awan ni nanang, lola. Rimwar mo't itay. Kahit ayan nga ruden ni tatang mo, Yunis Apaok, nakaturog ka din. Well, lola. Nakaturog. Apaman ang nakasangpet dito balay. Saan pa'y nga ruden anang rabi Di mi ammo, nunangan itinaginuman daw no saan. Ay, unay mo tan. Sa dino ngamin ay tinapanan ni Melody. Jack ammo, lola. Bayan nyo. Padasak manan nga awagan iti cellphone na. Sige, Apok. Awagam ti inam taagawidan. Saan arumbang agpakpakarabi ije irwar. E dento tawan kadwayo dito ibalayaw. Well, lola. Sige, in kayo kitaan ni tatang. Insimpami matkit din ka ni Manong JR ije kamada. Saan amatinag? Gaputan na irutan ti turog na. Kasta, Apok. Diyo baybayan ti amayo. Well, lola. Talaga adi mi baybayan ni tatang. Ipatpatag mi nga agkapsat. Nga uray kas jay ti kasasaad na. Ay katuwa na, Apok. Katagyaman unay no kasta ti panirikan nyo. Malangarod, agawi dakpay. Awagan daklaang no dakasapulan nyo. Well, lola. Katagyaman kami unay kada kayo. Nasayata simbangpet kayo, nanang. Nabartak ni tatang ang nagawid. Makapasuron. Awan lang harudon mararamidan na. Agbartak pa'y laang. Di kay kumagungat, nanang. Ang mga nuad damot na dagsa na parikot ni tatang, iso ang nagbartak. Di mon ikalintaganday tamam. Awan kit di ti panunot na ha. Bagi na lang ti muna panunutan. Apay ngay mawag ka, friend. Arabiin, saan ka kadi ang makaturog? Iso nga inawagan na? Mauuma ako, Nemya. Kaya't kung ti pumanaw di ti balay. Di akon kabaalan ti makidan na ka ni James. Anya, apay ngamin. Anya ka di ti inaramid na di mo nagustuhan. Basta, mauuma ako di ti kasto ya sitwasyon mi. Awan na arudon mararamidan na para kadagiti magastos iti balay. Agbartag pa'y laang. Maawatam ko mati asawa, Melody. Narigat ti pagdaldalanan na ita. Iso asi ka kumakit di ti kang runaan na amang papigsa iti pakinakam na. Adtoy tatang. Mangan kayo. Kan inlutuan kayo. Tapno ada igupan nyo asabaw. Kan makaginawa tirik nayo. Agyaman na kanak ko. Apay, kasta ti aramid ti pagulidanan nga ama, James? Melody, bakit? Pasensya ka lang ko man. Marigata na kami ni ti kastoy a sitwasyon ko. Inutan ako mapsot ti panagkitag. Diakon maawat ti kastoy a nagbanagak. Panagriklakat agmay sa akon. Adula, amin dagitang ibagbagam. Makauma ti kastoy a bihag. Marigata na kuna yan.
Saan nga umdas ti malala tayo iti water refilling? Iso ang nakapagdesisyon akon. Inak manggad iti syudad, mayat ka man, wano saan. Pangasim ko, ma, Melody, bakit? Di na kami ko mapanawan karagit ang nakta. Kasano kami langan no madayo ka? Nangruna na kita agad-adal nga anak ta. Asino pa iti mga sikaso kadakwada? Diyak ko makayat nga aramidan ti Castoy James. Nga masapol asya kon ti agsakripisyo para matlaan kadagiti anak ta. Saan nga umdas ti mapaspastrat ti basit a negosyum no iso ti karkarit mo? Saan mo't nga iti kasta, bakit? Huston! Uray anya pa'y ti ibagbagam, mapanak ijay syudad. Inak manggad. Apay, narigat ka di ang maawatan dayta? Huston, nanang, tatang, aking naawatan kayo kuman. Di kaya agapa, kababain ka dagiti makangag akaruba. Wanmat ngamin, tatang, nanang, sumardang kayo kuman. Nagipulong gayam kada kayo ti apuyo, nana. Apay ka di aya anak ko. Anya tinagapaan nyo. Agsangsangit ni Yunis nga apok, nga imay ije balay me. Di da kay kanumaanawang agsinsin nung bat. Kasanumat ngamin, nanang. Dinakpalubusan ni James sa manggad. Kasano kami laangan? Anya, di mo't adda pang gadam. Apay ako na adi nakapalubusan di anak ko. Ije nga min syudad ti kayat na apapanan, nanang. Namabalabalin, diyak ko mapalubusan. Anya, kano nagadayo ije syudad? Asino nga iti mga sikaso iti pamilya Melody balasang ko? Nanang, maawatan dak kumamat. Para matlang kadagiti anak mi, no apay nga aramidot ti Kastoy. Sana pali. Asidagdamot kada kayo. Ala, tapno sana na dumakkel pa dito eh. Palubusan ka na mapanagtrabaho iti syudad. No dahito ti kayat mo, Melody. Anya ti kunam, pari James. Mapanagtrabaho ijay syudad ni Melody? Well, pare Alan. Pinalubusak latan nga uray agtok yan tiriknak. Ngam apay-apay lang nga masapol ang mapanedjay. Tiyan mo kat napigsamot ti negosyo yo, saan ka di? Ken may sa, dakal mo ti birok na. Ngagpapa ay kas kahera iti may sa groceria ijay ili. Kurang ka no, pare. Iso akayat natin mapanagtrabaho ijay. Kasta ka di? Wala. Palubusam latang arudan, pare. Nalabit, kurang ngagpaiso ti mapaspastrak ti negosyo yo para kada kayo. Well, pare. Palubusak latan tapno sana na dumakkel ti ririmi adwa. Nakakaasim at may ramaraman ng iti duwang anak me. Wan pare. May kang arudan. Itulod ka ni Jebalayo. Umay tanto manen agpag na dito'y parke inton maminsan. Agyamanak, pare Saan na ta nagbalit ti panakilangan mo kanyak nga oreno kastoyin ti kasasaad ko. Agpagayam ta. Uray anyat mapaspasamak. Saan tong agbaliw day ta? Nanang, numabalin. Di kala kuman pumampanaw di ti balay. Diyak ko makayat nga umadayaw ka kada kami. Nangrona kat kastan ti kasasaad ni tatang. Pangaasim ko mamat ayunis, anak ko. Maawatan na ko, ma. Masapon nga aramidak ti Kastoy, tapno makapagtuloy kayo nga agadal. Saan nga umdas ti mapaspastrakan ti basit a negosyo tayo? Gapo ta dumakdakkel mo ti gastos yo. Ngam nanang, napigsamot ti water refilling station tayo Umdas mat day jay ngagpaay kada tayo. Kan may sa, adan trabaho yu jay sentro. Didak lang amin maawatan, JR. Ngam para matlaan kada kayo no apay nga aramidak ti Kastoy. Isa ang maawatan dak ko, ma. Palubusan dak ko man. Bayan nyo, apaman ang makaurnungak, agawi dak adagos. Ikarit day ta. Diyak la kayat amabitin ti usarin nyo nga ang kabsat. Ala, palubusan yung ti inayo. Napatid kayo ken kwa na. Umadayo, tapno makaurnong iti pagadalyo. Oh, JR, di mo't kayat mo tinursing a kurso? Wan tatang, day tati arapap ko, sipud ubingak. Matong pala ang dayta, inton makaturpos ka. Iso asay-sayatam ti agadal, ha? Tapno adagong ko na ninanang nyo ang nagsakripisyo para kada kayong agkapsat.
Nagturid kan ngagpasyudad, Melody. Awan pa'y matgayam sigurado amastra kami jay. Apay, impasigurado ka din ni Belo ang maala ka iti kumpanya pagpapaayan na ijay? Saan mo't ket di, Nemya? Nakuna namat adakkel tinamnamak. Gaputa kahera mo ti sigod at trabaho. Ay, oo na yan. Sige nga rod, friend. Agan-anad ka iti papanam. Agyaman ak, friend. O sige nga rod, inaklumuganan. Adan ti bas a pagluganak. Sige, Melody. Diyos timang tarabay kan ka iti sa dino man apakaysadsadam. At to'y tatang, mangan kayon. Nakaluto kamin kiniading ko. Da kayo ngay ngagkapsat. Saan kayo ka di pa'y amangan? Mangan kami maten tatang. Agigiddan tayon nga agar mo, sar. Kumusta nga taitan ni nanang yo? Nasayaat mo't lang at ati kasasad na. Saan pa'y mo't ngamin nga imawawag sipod nagpasyudan? Wen ngagpay so tatang, dua alawasan, sipod nagpasyudad. Ngam di man lapulos nagparik na. Urayan tayo latan Nalabit ama kumikom laeng iti trabaho na. Iso adi na pa yan masangot ti umawag. Madanagan ak ngamin anak ko. Mamin anumat lati umawag ngayon kayat na. Bayan nyo, tatang. Padasak tumanin nga awagan ni nanang. Barag makontak kon, kat maamuan tayo ti kasasaad na. Wen ngagpay so tatang, sige kit din, mangan tayon. Sakbay ngagbaaw dagiti makan. O sige anak ko, ken amangan numaladaw kayon ang mapan iti pagadalan. Kumusta nga tamatan ni Melody agayam ko? Ay, awagak man kiti. Ni, isumat tumawawag. Hello, kumusta kan, Melody? Hello, Nemya. Nasaya atak matlatta. Nang saan ka naawat iti nagaplayak. Isong agsapsapulak pa'y lang iti trabaho. Apay, di ka man la umawag iti balayo. Madanagan damatan kan ka. Mabainak ngamin. Umawag ak tulatan kadakwada, inton addan maipawit ko a kwarta. Ngamrumbang laang nga ipakaamom kadakwada. Noan niya tipod no akasasaad mo ita. Karbangan damat amaamuan, gaputa pamilyam ida. Di ka madanagan, Nemya. Awag ak tumutla ida. O sige nga roda, kastapay. Bye! Sige nga Rod, kastapay. Agan-anad ka dita, Melody. Bye! Ay, una yung tigayam ko. Sa bahalin samot tin tinasumok na iji syudad. Saan samot tin apanggadan ti sinapul na. Nasayaat mo't tanalagip mo't imawag ka na kami bakit? Kumusta kayo ditan? Pasensya kan. Mabainak namin nga umawag. Gaputawan pa'y nabirukak idi at trabaho. Ngam ita, addan. Kan, ada impawit ko akwartayo. Nakanagan ka ni JR. Numarigatan ka. Agawid ka langan, bakit? Saan lakay? Kaya't katulungan, isong adaak dito'y. Katbay anak ko mga ramid iti dayta. Alangarod bakit? Agan-anad ka dita. Ngam numarigatan ka. Agawid ka diti lugar tayo. Manong JR, nangag mo ka diti imbaga itay timay sa amang mangan ijay kantin? Ti ka di may papan kininanang, ti bagbaga mading ko. Wen manong, pudno nga taday jay. Kasladyak mamati. Ipatpatig na tayo ni nanang. Nang runa ni tatang. Imposible mat amaaramid na ti kasjay. Di mo pa ilay bagbaga day ito abanag kinitatang Tamangan no ad-addang agliday. Sige manong, kan maysa, saan tapay matla sigurado? Nupod-nuwan no saan ti may papan iti day taabanag. Husto ka ading ko. Amangan no chismis laeng dagiti nagsiping ti dila na. Tinangag ta. Win nga rod Ala, sumraktan manong. Mangrugin ti sumaron a subject Agkita tantulangan iton malam. Agkuyog tanto nga agawid Wen, manong. Oh, ato yung ti koleksyon itang aldaw, James. Idulin maun, tapno aramatan niyo kadagiti anak mo. Naikisay amin na yung dagiti sigod ang maikiskisay. 7,000 amin dayta.
Agyamanak Mang Paulo. Dakkel ti kinita ti water refilling itangal daw Apay, basit ka di ti kinita na kadagiti napalpalabas sa bulan? Tapay akas talauna ti danag ti asawak? Saan, James? Saan pa abim mabait ti 5,000 ti rimit mi kenkwana? Hangam, kurangan na lata. Mang Paulo. Dispensaram kumaa, James. Hangam, panagkunak. Talaga, asaan ang makontento ti asawam, iti mapaspastrag ti negosyo yaw. Bayan nyo latan. Sana bale, adan panggadan na ijay, kat makaipatpatulod pa yan. Nalabit, kaya't naklanga tulungan. Nasaya at mat nga rod ano kasta. Ay, sapay la ko mga road. Taagtultuloy ti mayat agasat na nga agtrabaho ijay syudad. Wan nga rod, Mang Paulo. Idawdawat tayo. Asapay ko matakanayon anasalun at ti asawak. Nangruna kat adayo kada kami a pamilya na. Mangan ka kadin iti armusar, anak ko. Nalpasan anangan dagiti anak mo. Saan da kan ariniing tanaimas titurog mo itay. Nanang, Jackson, maaklon ti kasto agasat ko. Ne, agsangit ka mo anak ko. Apay, adda ka dirikrik na adda ka din nasakit, anak ko. Talaga adya akong makakita, nanang. Awanan serserbig. Di ka kumagsaw iti kasta, anak ko. Adda kami dito ya pamilyam. Saan da ka abaybayan? Ipatpatagda ka. Siyak nga inam. Asikaswan ka nga aginggat ka baulak. Pasensya kaila ko mananang. May kawak lang amin una iti kastya nagpanakak. Panagritnak, ket agmay may saak. Awan ka di timang mangagyo at chismis, may papan iti inayo, apo. Nga, anya, Lola? Wan nga agpaiso, Lola. Anya ti kayat yung asawan. Diyak kumangamin kaya tapat dyan. Ngum umad-ado dagiti mang ibagbaga, nga adda kanun sa bali akadenden na ti inayo. Saan mo't siguro, Lola? Saan ang maaramid ni Nanang tikasta? Barang kasta nga agpaiso ading ko. Ngamjak la ibagbagakin ka. Nakitak ni Nanang itay ijay sentro. Anya? No nakita yo, apay asaan nga agawid dito'y balayo. Kayat ko payapan ken, nupudno ti atap ko wano saan. Diyo pa'y ladakdakamaten ti may papan iti dayto iti amayo. Amangan no ad-addang agparikot, apo. Uwin, Lola. Panagnakan mi pa'y ka ni Manong JR. Nupudno matlaang tinaidanon ka na tayo. Sinurot ko itay ni Nanang. Kat adday gam na basit abag. Nagturong ijay balay daan tinimya. Anya? Hangam, apay asaan ada tayo tiim mo na nagpakitaan na? Apay, saan ang mailiw ka na tayo? Mala, amangan no umay tumula dito'y apo. Urayan tayo laangan tinayo. Bareng umay na kayo kitaan. Matiti kape manak ko. Agkapi kapay kabayatan ti panaglutok iti pangaldawan tayo. Agyamanak, nanang. Ay, alagayam ti sidaen nga inluto yun, nanang. Tay paboritom a pinakbet asili. Agyamanak, nanang. Naragsakak. Gaputa paboritok ti inluto yo. Naragsakak ko na ngam naglitay matarupam. Apay, malaglagip mo ka di ti asawam. Wala na. Malagip na kami pa nga taasang pata na pamilya na. Saan nga ta amailiw karag iti duwangan nakmi? Di ka nga minagpanunot iti negatibo, anak ko. Amangan numakumikumlaang ti asawam, iso asaan nga umawawag. Sa pala ko mga rutakas na nga agpaiso na na. Kas nakunakon, di kag panunot iti negatibo.
Ikamang mo iti apo, dagiti amin, aparikot mo. Naimbag nga oras mo, friend. Umayak man. Ha? Sika ka din dayta, Melody? Ay na, sobra ka. Umay ka. Ay na, maragsa ka na ka makakita manin kan ka, friend. Kasta man, friend. Kat agyaman nak, tanadanon ka diti balayo ita. Ay na, rumwarak ko maitayin ka. Gaputa day off ko ita. Usto matasimangpot ka. Kumusta kan? Naimbag man, tanalagip mo mutlaangan asang putan ti pamilyam. Kinapod no na. Sa anak pa'y nagawid iti balay. Nagdiretso ak dito'y balayo. Gaputa da kayat ko nga iyuman kan ka. Anya? Ay sus, di ka maawatan, friend. Anya ka diti mapaspasamak kan ka. Ada na dagsa na parikot ko, friend. Kat kayat ko ayuman kan ka. Barang matulungan nak. Anya nga minday ta aparikot mo. Ala, ibagam kanya. Ibagam kuman, Melody. Di na kon pagpanunutan. Ibagam kanyak no anyaman day ta aparikot mo. Nemya. Jaking gagara. Agsangit ka matan. Agoray ka man. Anya ti di mo inggagara ako na. Iti kada ki di syudad. Nariknak ti talinaay iti sidong ni Bernard. Di ka agsangit lat na nakasta. Ibagam no anya tinapasamak. Diya ka muno kasano nga ibagak dito iti pamilyak. Nangruna ka dagiti anak ko. Apay, nakirelasyon ka iti sabali? Nemya. Anya kumati kaya't asawan ti panagsangit mo akasta. Insukat mo ka din ni James iti dayjay a Bernard. Jaking gagara, friend. Iso nagawid ak. Takayat ko akasarita ni James. Makiwin na swasakon kan ko na. Total, saan kami mo't nagkasar? Anya? Takas-taka din ti kalaka na dayta para kan ka. Kasanon dagiti anak yo. Amo ka maawatan dak tumatlaan. Kan may sa. Amo ka din akmatlangan maawat ni James. Gaputa agdadagsan ako. Anya? Apay akin lahat niya inawis nak dito restaurant, Nemya. Kada ka di okasyon? Awan, Alan. Ada ngamin napatig nga ibaga. Diyak ngamin amunoan niya tirumbang agbalin a reaksyon ko iti daytoy anamwak. Oh, anya day ta anamuan? Amangan mat no chismis lang day ta. Diyak kaya ti may ramraman. Saan a chismis? Gaputapod no. May papan ngamin daytoy kin ni Melody. Anya ti may papankin ko, ana? Kalkalpas mila nagsarita itay. Ang mga nagawid itan ije balay na. No sinurot na ating balakad ko ken ko, ana. Tsak maawatan. Anta ka di parikot. Ay, dakkel ti parikot na. Gaputa nagawid dito'y lugar tayo, amasikog. Ha? Sinikugan ka no ti sigod akayan ayat na nga dayjay syudad. Anya? Ay unay matano kasta. Narigat lang arudan ti pagdaldalanan ni James ita. Kasjay pa iti naramid ni Melody. Imayak ta dakayat ko adamagan. Sige, agdamag ka barang amok ti sungbat na. Nasingad kayo ngagpagayam kan ni Melody saan ka di? Wan, James. No kasta nga rod. Ammom ti mapaspasamak itakin ko na. Ha? Anya ti kayat mo asawan ang mapaspasamak kan ko na? Pulos asaan ngay mauawag kada kami. Kat adda pa'y madamdamag ko adyak magustuhan. Diyak kayat ti agsao, James. Nasaysaya at no ni Melody ti pagdamagam. Itad ko lang ti baro a cellphone number na. Nanang, di kayo matagtagari. Apay, adda madiari krik na anyo. Awan, anak ko.
Ngam ti asawam, adda. Anya ti kaya ti asawen? Paliiwam anaimbag titigtignay ni Melody. Tano sa anak nga agriro, agdadagsen ti asawam. Anya? Kasano ko maanapasamak na ita? Kat manumat abulan ti kaawan na dito lugar tayo. Dandanin makatawin. Isungarod ako nak apaliiwam. Palutputam kit di, nupud no ti atap ko, wano saan. Anya ka diti ko nang maibagang James. Pangaasim ta ibagamon. Makaturturog akon. Sipod si mangpet ka nagapo di syudad. Sa balin titigtignay mo. Apay an alamis kan kanyak. Awanan dahil di Melody nga inayat ko itinapod no. Pangaasim James. No kayat mo agtali na edak kada kayo. Di kalat na nagsasaw. Anya? Nalawag mo siguro timbagakan ka. Di ka an agsasaw no kayat mo nga agtali na edak pa'y kada kayo kadagiti anak ta. Kaya't kung ibagam kanyak ti kinapod no. Tangay pilitan nak. Sige. Ibagakon kan katipod no. Amok anak adlaw mo ni nanang. Wen, pudno. Agdadagsanak. Ngam saan asika ti ama ti inawag. Anya? Saan akon nga interesado no anyaman tinaidanon kan ka. Tinapatag na ibagakon ti kinapudno. Amo ka din akon maawat. Iso asumurot akon iti ama ti sikug ko. Saan, Melody? Pangasim. Agtalinad ka kumakada kami. Ikarik, ibilang kunto apudpud nga anak ko daytan inawam. Basta di na kami kumapampanawan karagiti anak ta. Lading itat, James. Saan kan ngay ayatan? Kat ti ama ti sikug ko itan tipud no ngay ayatak. Kat di na kun malapdan asumurot kan kwa na. Di kagdanag. Kasaritak dagiti anak ta. Sakbay a pumanawa. Nanang, pangasim ko ma. Di na kami panawan. Apay, saan kami ka din napatag kada kayo? Pakawanan dak ko maanak ko. Diyak ingagara akas to ti pagbanagan ti amin. Ngampatsyan nyo manuwan no saan. Ipatpatag kayo anak ko. Di na kami kumapampanawan, nanang. Di ka kadimasyan kada kami. Nang runa kinitatang. Nakakaasiga po itikas diya kasasaad na. Pakawanan dak. Kas na ko na akon. Diyak ingagara kas to iti pagbanagan ti pamilya tayo. Ngam da ito'y tinaglagi pa nyo. Ipatpatag kayo nga agkabsat. Dadakkel kayo na. Amo kakabaalan yun nga iwanan ti bagiyo. Ag tinulong kayo magkabsat. Ag pinatag kayo. Ganda kayo lakuman ti mga iwan iti amayo. Talaga pinanawan na kayo ni Melody, James, anak ko. Di mo lang naasyanan kada kayo. Kang runaan kadagiti duwang anak yaw. Anya launay ay tinagkurkuranga kiti asawak nanang. Apay anaramid na kanyak ti kastoy. Awan ken kati pariko, tanak ko. Aday ti asawam. Iso nga agamiris kamatan. Di mon ipilit ti bagim ken kuana. No talaga asaan na kanakayat. Ipaay mo latan ti atensyon mo kadagiti agad adal pailaeng anak mo. Laglagi pam asikalaengan tinamnamaan da. Wala na. Ikarigatak. Katulungan na kumaamang aramid iti dayta. Namnamaam ti suportak anak ko. Kat di ka kumaumibibot iti apo. Kanayon kumaakid dawam ti panarabay na kada kayo. Gusto daytan, pari James. Adun tinainom mo nga ara. Nabartag ka na yan. Bayan na kumalang parialan. Kahit kung ipapas ti sakit tinakam ko kan Melody. Itaang ka sa pulak ti panangandingay na kanyak. Apay pinanawan na. Nagsakit parialan. Nasakit. Anya ngay na ro, pare. Kawanan ti maramidam.
No talaga asaan na ka nakayat, ipamay-samlatan ti atensyon mo kadagiti anak mo. Pagatalam ida, tapno na saya ato ti masakbayan da. Masaksak tanak pare. Nagsakit ti kastiyan ang banagan ti pamilya mi. Kas na ti kabalan ng srangawan. Kasapulan nga awaton ti kinapudno, pare. Agbalin ka na tibker para kadagiti anak mo. Naimbag nga oras mo, James. Kumusta kayon kadagiti anak mo? Anya tinamnamam nga sungpat ko kankanim ya. Pangaasim, di na kumamat guraan. Awan amok iti naramid ni Melody. Oray siya, nabiit ko pa'y anaamuan. Masakit ti kasto yung palakam ti gayem mo ka na kami. No pa'y saan kami pa nakasara. Pinanunot na kumamat ti marik na iti anak mi. Gapoy ti kinagulib na. Apay, di mo ka di maaklon ti sikog na no bilang? Maaklon ko? Ngam pinili na ti sumurutan ni ti nakasikog ken ko ana. Iso na sakit ti marikrik na kita. Maasyanak unay kan ka, James. Nakalidliday ka unay. Ngam tapno makabawi Adda pangawisakan ka inton bigat. Kat sapay la kumata umanugot ka sumurot kanya. Nya. Sa dino? Basta, maamuam to inton mapantay jay. Sigurado ang mabaliwan ti panirigam iti biyag, numapan ka ijay. Kanya. At ti kapem, tatang. Inyagan kayon dito sirok ti kayo apag tugtugawan nyo. Gaputaan mo kakayat yu ti agkape. Agyaman ak yun isanak ko. Apaya kaslan naliday ka? Ada ka ti parikot mo? Tatang, talaga ka niya marakrakan ti pamilya tayo. Saan na kami ka din nga ipatpatid ni nanang? Anak, awan inaasaan amang ipatpatid iti anak na. Kidawak ka na kayo nga kapsan. Adiyo ko magurguraan ti inayo. Awatan nyo latan ti sitwasyon. Idawdawat tayo langan. Masapay lang kumata makaamiris tumutlang ni nanang nyo. Kat agsubli ka na tayo. Sapay lang kumata kasta. Ngam, panagkunak. Saan na mapasamak ti kasta? Di ka kumagsawi ti kasta, anak ko. Di mo pukawan tinamnamam. Pasensya kayo lakuman, tatang. Masaksakit anak lang amin. Gapo ka nagiti ang mapaspasamak. Ang ikarikada kayo. Tunuyak ti arapahap ko. Isagot kunto kada kayo ti baligig. Agyaman ak iti kasta kapanunutam anak ko. Bayam, ikarigatak ti mang paadal kada kayo. Aginggat ka ba alag? Tatang, nangagko ti saritaan nyo itay kini Eunice. Di ka di may papanay ti inayo. Pasensya kayon, tatang. Ngam na sakit tinagam ko kininanang. Panagrik na kita. Kat saan na kami nga ipatpatag nga kapsat. Kasi tinaybaga kiti kapsat mo. Di mo kumagurguraan ni nanang mo. Uray kasi tinaramid na. Isuntulat hati inayo. Saan na mabaliwan na ita, anak? Amok na ita, tatang. Nasakit lang amin para kanya. Naglakakan ko na ti panang isukat na kada tayo. Barukan, anak ko. Amok asaan ko na mailimod kan kada iti pudno ang mapaspasamak. Kat ti makunak. Agtitinulong taylatan. Kaya't ko ang makalpas kayo ti panagadalyo ka ni Eunice. Kat ure kas ti tinagbanagan ti pamilya tayo. Ikarigatak ti mangisakad iti panagadalyo, anak ko. Uwan, tatang.
Ikarikmat kada kayo. Ikarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Tapno matungpal ti arapaapyo para kanyak. Adda kalagayam dito sirok ti kayo dito arubayan, anak ko. Itay kapaya sapsap ulen. Apay ka din, nanang. Ada masapol yo. Ayaban ka kumangarod nga agmerienda. Nagluto ak ngamin iti paboritom a merienda. Madamdamag to na mga nanang. Sa anak pa yung matamabisin. Ay, nakalidlid ay kamanan, anak ko. Apay, aging ga ka di ita, kat di mo pa'y lanaiwak si ti inaramid kan ka ni Melody. Nasakit ngamin, nanang. Sa nabali ko man, saan ko nga inayat itinapod no? Nalakala ko maalipatag. Maawatak tirik naman ako. Ngam pangaasim, tadi ka kumamot agpulkuklat na nakasta. Mabaybay ang payen tabagim. Kastamot tinigosyom a pangalalaam iti pagbiagyo kadagiti anak mo. Jakmat ngamin maliklikan tagpanunot, nanang. Maladingitan ako na iti kasto yan nagbanagan ti pamilya mi. Patib karam kumati pa kinakam mo, anak ko. Addan tulat tamot na pintas a pagbanagan ti biagyo nga aga-ama. Agyamanak, nanang. Agyamanak, iti kanayon niyo pa ng patpatibkar itiriknak. Pagrabangak day takas inaman ako. Adak lang dito'y amang ipatpatagkan ka. Naimbagal daw mo, James. Anya ngay, nakasagana ka ka din iti kunak apang ipanakan ka? Lemya, sa dino ka diti papananta? Sigurado ka, ang mabaliwan ti kasasaad ko, gapu iti bagbagam apapananta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Narukop, nga ayar, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.